Shubor nakaslem jong unong san Hima. Aku beringkong ni pentau kecing Sngewthuh boleh lang nanti kecing yat nanti jong kau PPT. Kabar kalau ni pentau kecing Sngewthuh itu fight bang. Kersan ni kini kecing yat nanti kecing domba flek slow. Domba day let's say kecing kersan kecing fight bang. Si kini Jingïatai hakan kesini, hakan ke komiti. Si kini maafkan koi syarikat kau. Kumbani parti untuk kuasa ni orang awai ke sarkar bahkan thum ke expert committee agaban pek kontri ya kami ke resolution policy kabangi baga don ke jingma ke jingko akar kunta hakni ka chanalang kami nang dak kumang mungkan rai kalong dua committee dan ong syara sarkar bantung ke expert committee ban pek alor jong kami ke resolution policy kata kami ke rai ke komiti mentang action. Syatan bujang ini tu. Nak liang jong ke parti, nak liang jong iba Hadien, rai kalong komiti. Batat anda nilai UI, dia kata notification, nak liang ke sarkar bahkan constitute, dia ke expert committee on reservation policy iba Hadien ini yang penting dia kena kecing syak dengan kecing lem buku. Saya cakap, dat anda bagi yang macam tu sarkar, maka penmi pada notification bahkan satu ya expert committee on reservation policy President Pak Hadien saya mau ini yang penting jangan kerja syak dalam tapi expert maka yang jongi isu ibu kita sarkar ia dari komiti workshop bahkan ong sudah sarkar bantu dari expert komiti ini ia agak start juga sarkar kita belong di hot jong kata expert komiti hebat Hadien bakal expert komiti ya kabak sarkar kan satu kami nanti bakal expert komiti kan hot kan ya baru mau ibadan entah dari stakeholders kebanyakan merjumut kumno panha penjana ya ke reservation policy kamu kene kecil aja ini bakal yang GPP kene kecil aja bakal yang GPP panha the expert committee kata kebakan sepangga jingko kade alor kata mai pak kebentar ana ki kebeningkong hakani ke mentan jingalang kalau di kerai borok ingin plus komiti kan sudah sarkar dan constitute ya kata expert committee on reservation policy kita kebeningkong nang tapat agabede bakta bag ong mata jingko ni ba ndala de pantung ya the expert committee kata expert committee kan sapan kan yaki jingmot mati parti fair pak kiwei masih bidon bentar ban ai yaki ban ai jumut syakni expert committee ban panpau yaki views ke yaki syakni expert committee tapi ke voice of the people party hi kalau sedang ya kata ban ai jumut din kebun ke Jingïatai Kiwei ru urat ya Sngewthuh ba Donkam ban